Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak deui sareng abi lutung kasarung. Abi Batman. Abi Power Rangers. Power Ranger Pink. Alhamdulillah ya dina acara ngagarap film King Slud episode 7. Yeuh, Abi Power Ranger Pink. Power Ranger Pink. Abi Power Ranger Blacknya alias Sideung gitunya. Nah, kumargi ya perkumpulan Akatsuki namanya Rarengse kantun kayak nyerang desa Konoha. Nyerang desa Konoha, ya Hokage kalima tah ieu. Salah sama Hokage kalima saya Power Ranger itu. Ya Hokage kalima. Alhamdulillah King Sludnya nuju rame. Melangkong aya Aida ya fans-fansna sadayana. Pokoknya mah jangan lupa like, subscribe, disintrik eta loncengna sampai ka dueng gitu tadi sada supaya skena pemberitahuan deui-nya. Itu Bro Kicau ulah hilap tuh Bro Kicau. Yo Wisnu. Yo Hokage ke-7 ya. Tuh Hokage ke-7. Tuh itu Hokage ke-2 tuh itu Hokage ke-2. Ya Hokage ke-1 ya. Aya bos besi, aya kru Aran Multimedia, kru sareng Tepas Barakatak. Nah, inilah kru Tepas Barakatak. Dan di dalam keseruan ini, di dalam kesedihan ini kalau lagi hujan gitu ya. Kalau lagi senangnya apa? Kalau lagi senangnya ngopi aja kalau hujan mah. Iya. Hop ya gitu ya. Nah, gitu. Soalnya kalau saya mah kalau kehujanan takutnya jadi lauk sapu, makanya jadi saya teh ngiuhan dulu gitu. Tapi mending lauk sapu daripada abi jadi gosong. Loh, gosong eta lauk cupang. Ya, tapi alhamdulillah ayeuna menuju waktu asar lumayan asar heula. Ayeuna mah kasadayana kumargi ayeuna parantos adan mangga kasadayana urang sarolat asar heula nya. Tong hilap di like, subscribe, komen, share. Aran Multimedia TV, Zigi nama Zigi channel. Sarang Tepas Barakatak. Muri Neperday. KITB. Bro Kicau. Ayo nama Yuda TB. Kita semua YouTuber guys. Anu resep di like-nya anu teresep mah tong di komen. Kieu tuh. Sebrek Tong ditonton ngalakaruhung. teu sebrek di tenggelan wae. Tuh sebrek ditenggelan. Emang galak eta mah. Oke guys. Pokoknya upamita rame ulah ditonton bisi kaduhung. Oke guys, hatur nuhun tetap ditonton ya. Kopi lah guys. Muga hurut mengadeng. Oke, assalamualaikum.